Njenga anafika hapa sasa, weka bendera juu nione. Asanteni sana. Asante. Na no tuthiete wega muno. Atafika tu alafu tu asalimia ndo. Thank you very much. Asante sana. Nindĩrehoya Brandon itiire cia heshimiwa ibango wega. Haya. Gĩtĩ kĩu gĩothe ũkunaga hau nĩ gĩbangĩre so kindly. Na no tuthiete wega. Turenda ateti othe maheo iti haria maikare haria thi nigetha aini marenge keki. Haya, ucio muheshimiwa Maina Njenga egutugeithia acoke ikare thi nitugucoka tumwite. Haya. Wale wako huko nyuma tukuje mbele sasa. Tafadhali. Wale wako huko nyuma ameingia. Wale wako huko nyuma tukuje. Asante sana. Maina Njenga atafika hapa. Wale wako kule nyuma sasa tukuje mbele. Asante. Wale wako kule pembeni sasa tukaribie. Asante, karibu Maina Njenga hapa. Karibu sasa Maina Njenga. Kuja sasa. Mpeni nafasi ya kuje. Haya, weka bendera juu na mkono wewe. Weka bendera juu na mkono. Asanteni sana. Akuje. Asante sana. Akuje sasa. Asante. Wale wako pembeni kule wakuje. Maina Njenga akuje. Asante Maina Njenga. Fikiria DJ. Asante sana. Wapi Malele Maina Njenga. Asante sana. Karibu baba. Asante sana. Wapi kelele Maina Njenga. Asante sana. Karibu sana chairman. Wapi kelele ya Waitito. Karibu sana chairman. Wapi Nduru. Karibu chairman. Asanteni sana. Karibu chairman. Thank you. Aterere. Nigetha muheshimiwa chairman aikare thiri. Ekumugeithia uguo hai. Nigetha acoke aikare thi. Nigetha tuthie na mbere na hau hangi. Chairman geithia andu. Hai. Muriega. Habari yenyu? Tumefika na tuko salama. Tuko tayari kuendelea. Asanteni sana. Nĩũguo, thank you so much. Nĩũguo. Thank you Joel. Tuhorere rĩu. Onia chairman haria guikara thi. Nĩtuhorerei rĩu. Muheshimiwa wito. Na nĩngwenda na gĩtĩo gĩkĩ. Wakiambu twendete nĩ mwamuona. Wapi nduru yake? Maikare thi. Joel. Gũthiĩ na mbere andũ arĩa othe me hema-inĩ rĩu mehere. Andũ arĩa othe me hau na mũmenyerere ciana hau. Arĩa othe me hema-inĩ mehere rĩu. Thank you DJ. Thank you. Mheshimiwa Ferdinand Waitito nĩngũgwĩta baadaye. Thank you baba yao. Twambe tuthie baba yao. Thank you Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Introduce ageni othe. Asante. Thank you Mheshimiwa Eugene wa Marua. Tuikare thi na tuhorere bas. Asante sana. Mũyarĩirie rĩu. Kindly okorwo ndwagĩrĩirwo gũkorwo wĩ haha igũrũ rĩu. No agũkũ. Asante sana. Mũtigĩrĩre andũ othe me hau. Nĩngũgwĩta baba yao introduce ateti othe. No reke twambe tuthie na mũtaratara. Thengio mpendwa. Okia metha ĩyo haha. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Mheshimiwa Your Excellency. Ameingia mheshimiwa. Na mheshimiwa. His Excellency Kalonzo Musyoka. Naigera no sio, karibu sana mheshimiwa. Bas. Leo negucoka njite. Thank you. Mheshimiwa Ferdinand Waitito nigetha baadaye atu introduce kuri ateti othe na heshimiwa othe matugeithie. Asante. No for now ndagika ino Joel onia atongoria itu haria meguikara thi. Ata mheshimiwa wa Marwa yuko ndani ya nyumba juu ya Sir James. Nĩũguo rĩu wakae chini, wapatiwe kiti, wakae chini. Thank you. Tutawaita. Asante sana mpendwa. Thank you mpendwa, na no tuthiete wega muno. Mheshimiwa Waitito tukwamba gũikara witũ Karũngo wa thang'wa ndani ya nyumba. Othe rĩu maikare thĩ. Joel
Make sure waheshimiwa wote na Wangũkũ, no Wangũkũ, no Wangũkũ, no Wangũkũ, no Wangũkũ. Haya, maikare thĩ. Nĩ ũguo rĩu nĩ tũkũmeta othe. No rĩu tũrenda kwamba kũrenga kĩ? Keki yao. Birthday yao. Na nĩ ngwĩka bai mũikare thĩ. Haya Beni, nĩgetha tũgĩe na mũcemanio ũmwe. Nĩndĩramenya haha igũrũ. Eherai keki-inĩ inyuothe. Haha igũrũ. Eherai keki-inĩ inyuothe. Nĩ njũĩ nĩ mwendete mũgathe Uhuru Mũigai wa Kenyatta. Tũgũthiĩ na mbere andũ aya me haha igũrũ. Mambia gwĩhera haha tondũ tũrĩ andũ aingĩ mũno. Joelin, nĩ waiga wega harĩa. Ĩno stage nĩ ĩkũmomoka. Nĩ ĩkũmomoka. Tafadhali kama wewe si mheshimiwa. Kama wewe si mheshimiwa. Tafadhali shuka chini. Ino stage ni ikumomoka. We are controlling the stage. Kama wewe si mheshimiwa shuka chini. Haya. Leta keki hapa. Wengine washuke watoke chini. Mureke tuiguithanie akodre mheshimiwa umethi. Haya. Umai. Haya. Tutirenda crisis. Tutikwenda crisis. Ino nĩ gũikara thĩ nĩ kũgwa. Ino nĩ kũgwa. Oko ndũrĩ mheshimiwa. Haya, for now including waheshimiwa waende kwa tent. Haya. Kwa sasa mpaka waheshimiwa walioko hapa. It is not safe here. Acha tuende kwa tent. Na waomba kwa heshima kuu. Na waomba kwa heshima pia waheshimiwa walioko hapa tushuke. Tushuke. Thank you. Kwa heshima na taadhima pia waheshimiwa tushuke tupate control. Hii tent itaenda chini. Hii tent itaenda chini. Including the honorable members wenye wako hapa. Tuende kwa respective tent, wakae chini. We will have the order venye tutaingia hapa. Yes. Kwa heshima na taadhima. Ile meza tuliyowekeza pale kwa waheshimiwa waende wakae. And the rest of the members wenye wako ndani ya hii watoke chini. Twĩtĩkĩre gwathĩka ũguo, tafadhali. Na waomba kwa heshima kuu watu wasivutane, waheshimiwa waongozi waende waketi. Na wao wengine walioko hapa tubaki na wale wanatayarisha keki. The rest make sure you have your seat at the podium pale chini. Kwa heshima kuu. Asante sana Kogi. Gwenda gwita security team kindly tuthererie ihaha nigetha maundu mathie wega. Peter Wagatanga. Yes. Nĩngwenda kwĩhona ni aheshimiwa arĩa twĩ haha nigetha tũhote gũkorwo twĩ kĩndũ kĩmwe. Itĩ cianyu tũigĩte harĩa hema-inĩ aheshimiwa aitũ. Twambe tuikare harĩa hema-inĩ. Nĩ mwĩta twarie ũmwe kwa ũmwe no by now. Yes. Twambe tuikare thĩ ithuothe. Tutigire MC na Pastor Sir James ya kĩhingo-inĩ. Na twahũthĩra lugha ciothe ithatũ. Twahũthĩra Gĩkũyũ, Gĩthweri nginya Gĩthũngũ. Wa kerĩ. If you are not designated to do anything at the podium, kindly proceed to the tent. Our security. If you have not been designated any job here, tafadhali shuka. Kama hauna kazi hapa ushuke. We want to continue with the rest of the program. Kindly our security personnel, we don't want to see anybody else. Including the aides, wote watoke chini. Hakuna haja ya kubishana. We want to continue with the rest of the program. Kwa hivyo, if you are here and you have not been designated any job, tafadhali enda chini kwa meza. Thank you very much. Ndeka undu ka ndagika ithatu, murenda tukuwe ndagika 20. Thank you Kogi, na riu ni ndeciria ni tuthiite wega. Yeah. Oyo na ngobia ndune no. Wengine watoke bao. Au watu wote watoke chini. Watu watoke chini wote. And kindly we want to continue the program. Tafadhali msichukue wakati wetu. Duberi oza. Wozambe. Asante sana. Finsco Africa, thank you so much. Thank you very much. Na riu ni ngwenda gwitikiria Kogi reke tuthie tu na mbere riu. Haya. Naomba hawa watu wako hapa washuke chini. Haya, shuka. Ah. Haya, kwa. Moke, aisikeme. DJ Riu tukuoya mweke uyu nigetha tutinie keki ya mugathe witu tafadhali na gitio kinene hatiri undu ungi twoka gwika
turabatara thayo na wendani niguo oyai guoko guo na iguru turenda thayo na wendani niguo uguo niguo turabatara hatari undu ungi na nikio tukuoya moko maitu na iguru twihariririe Haya. getha tutinie keki Atiriri. tumu celebrate ni tondu wa miaka ĩrĩa yothe Ngai amũigĩte thĩ ĩno ona ũtongoria ũrĩa aratũtongoririe na ithuĩ tũtakameme TV mũthingi wa rũrĩrĩ tukoya kamweke gaka tunyitĩtwo ũgeni nĩ Pastor Sir James na mũndũ ũyũ tũ Regina wa Anga na Anga niwe tuke haha nigetha tutinie